Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chair tu silel chan himi Serchhip district BAWRHSAP chuan Serchhip district chung THENKHATAH VAWK tal le ZAWRH khapna ati chuak Pulan Mwansang Ralte MCS Serchhip district magistrate chuan Serchhip district khoshang shanga VAWK dam le damlo tal le ZAWRH khap ani thu ati chuaka chungkhwa te chu chingchip mualpui siangtlang zoti south Serchhip khopum pui le Tenzol town pumpui chunga te hian VAWK dam le damlo tal le ZAWRH akhap tlata VAWKsa le VAWKsa changa thil siam reng reng ZAWRH le lak lu le lak chwa khap tlat ani bok heng khwa khapna hmuna te hian VAWK thi anomin AHN veti department mithiam te ron chunga tiral tur ani a he tu pek hian order chwa ani achanga thlanhni chung a huam dona he tu pek zomlo chu section 180 IPC dan mangin shemthei ani ang Serchhip district ta ASF le na hmuna te hian VAWK thi na inzia umlam apan mek lain VAWIIN khan shile na hmun pahnia VAWK panga athi belle a VAWIIN VAWK thi te hi bungtlanga VAWK puitling pahni chuanthar tlang nuama alai hol pahni le anote pakhat anni VAWIIN ve khan chuanthar tlang nuama VAWK pasari swat ni in muncha a pakhat ti hlum ani boka mundanga VAWK thi le swat an omlo hetihan VAWIIN thlenga ASF awanga Serchhip district of VAWK thi chu sangthum zaruk som sari pasari tling to in VAWK swat ti hlum sangni zakwa somkwa pathum atling to bok Directorate Food and Civil Supply Consumer Affairs THUCHHUAH THUCHHUAH offline mangin ration bu 5 pek ani ridon DCSO Serchhip district in VAWIIN THUCHHUAH atarlan angin Directorate of FCS and CA THUCHHUAH September sangni somni pakhata ration bu 5 e-post online manga semek chu COVID shileng awangte internet signal siat awangle fingerprints mu thailo a omawangin ni somni pali September changa ni somthum September sangni somni pakhat chung chu Serchhip chunga retailer zongzong te chu offline manga bu 5 sem chunzom turin thupe ka hian tarlan ani hemi chunga offline manga transaction omte chu e-post an upload man vector ani a ration pa ngai ba ka PMG KAY AAY le PHH athlona sem chin po offline manga pek vector ani don ani ama ero chu he thu pek hian online na sem thailo le fingerprint mu thailo te chau a huwa manga dan pa nga ya online na sem thai te chuan a pa nga in an semang VAWIIN khan Serchhip sub headquarters YMA executive meeting in Myanmar RALTLAN TANPUI and RAL VAWIIN khan Serchhip sub headquarters YMA chuan executive meeting sub headquarters YMA office Serchhip bazara an president puar kol chuama kai shwayin anneya VAWIIN SEC meeting chuan kan unaw Myanmar RALTLAN te Chanpui na tur ve bur khon ni se te in arel ani Chanpui na hi branch ashang shangin an mani huam chunga an khonanga Chanpui na hi athei sham chuan poisa faya khon ni se ama ero chu poisa pek tu rem chang lo ten mudbu thomno bu fai le adangte an lo pe ani po in don thotur ani a heng kan la khom te hi sub headquarters YMA office Serchhip pa October ni som sang ni som ni pakhat ralma in thelu tur ani Serchhip district ta COVID shikai ENKAWL lai mi zanga chuang an ommek Serchhip district ta sample and dikachangin shikai mubel an lani zela nimintleng khan Serchhip district ta COVID-19 shikai din munsu shikai tozat sangkhat zariat somsari pathum ne in ENKAWL dam tozat sangkhat zathum paruk ani a COVID awanga mithizat pathum ne in shikai ENKAWL lai mi zanga somruk pali an ommeka voina mutharzat kan shed mai ri lawawangin henga hian antel ri lo ani Nimin khan shikai ENKAWL dam nursing school changin som pahni home isolation mi somni paruk 4C BRC is lungdara changin mi pakhat DCHSC changin mi pahni le IAH Tenzol changin mi pahni chwatir anni VAWIIN khan chief minister le NITI AYOG member pu VK Paul chuan virtual meeting annei Chief Minister Puzoram thangale NITI AYOG member pu VK Paul le athopui te chu nimin khan virtual meeting nein Mizorama mason na rural din ko nga thupoi mo tak an soi ho Chief Minister chuan sarkar lai puin India marchak state atan 10% gross budgetary support kaltlanga mason na suma pek chwa dan chu en non chul ati thu asoya NEC le donor kaltlanga sumpek chen chu atlak niam tak viau thu le state ten an chanpual tur ang andon theinan le changkai zoka heng sumte himan ani theina tur rotna athlena Special Assistant to State for Capital Expenditure Nwaya Mizoram chanpual tura ruat chu mi puithleng phak turin apek chwa thwai theinan malak ni se atibok NITI forum in Marchak state ti masona atana malak na tur thur bingin heng tourism maule ruwa thingpui sanghachin le bong hute thar chwa chungchang te hi soi ho ani bok
NITI AYOG reporta alandanin sanghi som pakhat atanga sanghi som panhit atanga sanghi som pakwa atanga sanghi som ni chungkhan marchak state dangtenen khaikinin Mizoram chu gross value added achanna asang bera sustainable development goals ate function shanga Mizoram ati chathokhat le a marchak state district zongzong zenga Serchhip district chu pangana ani NITI Health Index sanghi somnia Mizoram chu NER pakhatna ani a School Education Quality Index sanghi som pakwa a palina ani thung Innovation Index sa pathumna ni in Ease of Doing Business sa pathina ani bog Chief Minister hi Pulalmal Somapachwao Special Secretary Planning and Program Implementation Dr. Lalwin Sana Principal Advisor cum Additional Secretary le Officer dangten anchoy om ani Longklai isbial tu puh biak zawan VAWIIN khan sangawle at chevel manturin ambulance allan. VAWIIN somni pakhat thakwa sanghi somni pakhat khan puh biak zawa MLA Longklai isbial tu le Vice Chairman Agriculture Development Board chuan sangawle at chevel mi puititan ambulance thar VAWIIN ni somni pakhat thakwa sanghi somni pakhat khan allan. Hehun hi sangaw tourist lodge complex sa manni in putila lian thanga Vice Chairman sangaw joint VC in he ambulance in hlanna program hi kai shwayin Reverend H.L. Sangvunga LIKBK Sanga West Bial Pastor in Chongchai na in hun alana Longklai East Bial tu MLA pu H biak zawat swan ambulance hi Sangaw Joint VC te ENKAWL turin Sangaw Joint VC Chairman pu F Rozwala na ambulance chabile documents poimote alan ngal ani pu H biak zawa MLA chuan Sangaw pangkhwa thaltlang le sentet fianga RALTLAN ommek tetlo in Myanmar atanga RALTLAN tele khotlang shwai tu te na thu soina nein sangawle a chevel khoshang shanga VLTF VC YLL NGO shang te tho hona fakom ati thu soin COVID-19 dawna konga le RALTLAN te lo chom dona konga theitop chwa thokho zel turin asoma Myanmar atanga RALTLAN te chu har satna le boina antona ate inthashung lova khotlang shwai tu te kaltlanga inshil cheton zel turin asombok Puh biak zawat chuan pangkhwa a refugee te TANPUI na atan cheng singkhat le silpolin somni alana hengbaka hian marks thahnem tak apetel bog VAWIIN ve khan Longklai isbial tu MLA Puh biak zawat chuan a bial chung Myanmar ramri thaltlang le sentet fiangkhwa a Myanmar refugee te potlo in RALTLAN te TANPUI na sum faile silpolin thahnem tak khotlang shwai tu te hna ahlan bog ani Puh biak zawa MLA hi Myanmar halkha city atanga gospel singer lartak RALTLAN na sangawa ommek nula biak hlei pari chuan choi omin sangawle a chevela RALTLAN te tan pathian fakna hla sa in a oi ani VAWIIN khan MYC le MZUin skill training chungchanga thohona thuthlung anziak Nimin Darli Khan Mizoram Youth Commission le Mizoram University te chuan skill training MZUin online learning and online program hnoya abot sai zinga thlan swabik CHANCHINTHAR thohona thuthlung anziak thohona thuthlung hi Mizoram Youth Commission Conference Hall a ziani in Mizoram Youth Commission ayo in Dr. Vanel TANPUI chairman in aziaka MZU ayo in Professor Lalnundanga register in aziak ani heng NIRF ina university cha athlanza chin chawin apek thei ani nge a heng anhwaya course starlan panga ate hian MYC chuan skill training program hi MZU online program hnoya kumni chungatan a sponsor chindon ani tharuk sungatan heng program marketing management basic information technology basic ate hian a sponsor anga thathum chungatan heng program certificate in computerized accounting certificate in advanced digital marketing certificate in Android app development certificate course in GST a hian a sponsor ang heng skill development course te hi UGC in apompui vek ani Ramrishula leilet le huan nei te TANPUI vaturin PC party chuan Mizoram sarkar angen PC party THUCHHUAH chuan piputi achanga kumtam tak chung mizote bule bal thar chuana aitlang le BAWRHSAP rama mizote leilet Assam police ten an khwa khertlatawanga kumina an bu thar sengam lova om mizo lo nei tu te PC party chuan online athu ansoya arang thei angbera TANPUI turin Mizoram sarkar angen bok Mizo lo nei tu te kumpui ling leta an thorim ra seng theilova dang betlat tu Assam police te PC party chuan andem tak zeta hetianga Mizoram chunga mizo te huan loram chunga Assam police ten thu neina anlek ko ngot mai hi Mizoram sarkar hian ashelo nge adodal ngam lo zok te in PC party chuan Mizoram sarkar an zot ani
PC Party chuan hetianga kan ram chung ngeya kan huan lo rama kan bu thar seng theilawa mindang betu te tudai turin le ai tlang le WhatsApp tlanga mizoten an bu thar seng hun to tak hi an seng ngei na turin arang thei ang bera mala turin PC Party chuan Mizoram Sarkar angen thu antar lang bok. Police tana puan in leitum dan ZPM chalain an thli thlai ring don ti an soi. An THUCHHUAH siama Mizoram Sarkara Police Department in puan in somthum leina tur tender achwa chu ZPM chalai chuan lom kan ti rualin thilman mo thlak nilawa restricted tender ko ani folaya ramria duty police chamamo leina tura Mizoram Sarkarin tlai khonnuwa tender ko hipoi kan ti antia ZPM chalai chuan MNF kai shwai Mizoram Sarkar hian Mizoram veng him tu police te hi angai saktok lo hle in ansia a MNF MLA te chu ramri boina chungchanga aphawwa ka ralmailova ngai tuana seng tak tak turin an phut bok ani. Assembly House chunga ZPM Legislature Party MLA te chu Mizoram Police thuam chakonga nasatakin an lo out swak to china House pona po ZPM chalai po in nasatakin police tan hian o an lo nei to chin thu an soya tuna puan in supply tur hi kan police tana changkai tak tur ani awangen diktaka supply tu thlang turin Sarkar an ngena ZPM chalai in Sarkar malak na an thli thlai ring don ti an soibok. Mizo Students Union chuan Zirlight Scholarship chungchanga thunei tu te andor. Mizo Students Union MSU General Headquarters Aizol chuan ni somni pakhat September sangni somni pakhat khan pre and post metric tribal scholarship chungchanga Mizoram Scholarship Board how to te mo in Zirlight 10 kumsangni somni achanga sangni somni pakhat scholarship an la mulo chungchanga thu omzia te zot fe in an soipui ani. Government of India Hnuaiah Ministry of Tribal Affairs chungchang chu Central Ministry in System Tharasiam new procedure for release of fund state in Tezom Tura ati chu Mizoram Scholarship Board chuan September ni sari sangni somni pakhat khan andong chawa chumi bosui chuan Mizoram Scholarship Board chuan ma an langal charchara MSU chuan tun thlat sungaya semchuak turin Mizoram Scholarship Board chu ngen ngalin Mizoram Scholarship Board chuan Zirlight Scholarship hi tun thlat sungaya semchua antum thu an soi ani. MSU chuan Zirlight Scholarship chungchang hi tha thlovin an ngai ven ringa Zirlight in Harsan an to chuan MSU chu Zirlight tan ading zel don ani. COVID-19 shek chuak thar Delta Plus variant Mizorama om ti finfia ani thu Dr. Patsuawlalmal Soma SNO spokesperson on COVID-19 chuan asoi. Dr. Patsuawlalmal Soma SNO official spokesperson on COVID-19 chuan tunhaya RT-PCR positive sample zathum somnga whole genome sequencing tura anthon zinga COVID-19 shek chuak thar zathum som paruk mule ani thu VAWIIN khan asoi. Dr. Patsuawlalmal Soma chuan National Institute of Biomedical Genomics Kalyani West Bengal August thakhan heng sample zathum somnga te hi thon ani thu asoya shikthar mu chwa zinga hian Mizorama omti la finfia lo Delta Plus variant pathum atel thu soin heng variant te hi Champhai district a mi panhi le Kolsip district a mi pakhat ani a Delta Plus variant hi tunlaya kan shatlar shi in kai chon ol samtak Delta variant a in za somrukin in kai chona ol samle zwalti asoi. Sample thon zinga somsaria Delta variant chung ko zinga mi Delta lineages anti mai mithiam ten anzir chian mek aming an la phwa lo mutel ani a Delta variant pa ngai hi samples an hi som pathuma hmuni in heng sample te hi Aizol Lunglei Kolasip Champhai le Serchhip district atanga sample lak zinga mi ani a Mizoram atanga RT-PCR sample and diktura phailama thon to te achangin COVID-19 shekthar zanga somhu ani to thu asoibok ani. Dr. Patsuawlalmal Soma chuan mipuite film khur tura chain shikai le kailo test ngai lo tura mani hmun chewa COVID appropriate behavior uluk taka kanzom hi apoi mole zwal ta hle ani atibok. Board Infrastructure Development Board chuan VAWIIN khan Mizoram hun shangshanga kongsiam mek chinchanga meeting an nei. VAWIIN chunkan NH44A, NH102B, NH6, NH54 na kalmek chungchanga malak na soihawin Engineer H. Lel Zirliana, Vice Chairman Road and Infrastructure Development Board Office Chambara, RIDB members, PWD How2 Tele Road Construction Company te anchukhom. He meeting a hian NH44A malak na kalmek chungchang soihaw ani a Revised Estimate Ministry of Road Transport and Highways sa kumhni lai tang to chu chinfel thuai ani theinan malak na chaktaka kalpui tura ruah man na siam ani a working session masale bera zofel theitura malak hodan tur an soi ho ani
tuntin huna NH44A dap so achanga dampui inkar kong siamek chu furwa tui wangin kaltlang ahar sa a heti hun chunga tana inkalpona turatan dap so achanga dampui diversion road chu board meeting chuan cheichat na tho thwai ni se ti in arel bok kongpui siam na tho mek shang NH54 aizo chu tuipang NH6 selling to dul te chu champhai lunglei chu tlabung road vaireng te chu sairang mualung thu chu si hmuile aizol bypass road tur malak na chungchang NHIDCL ho tu tenen soi ho ngal ani boka kanram leilung om dan te zir chianga chataka na thok turin meeting chuan angin ani Mizoram chunga National Highway shang siam na thok mek tu construction company te chu chaktak le diktaka na kalpui zel turin board meeting chuan ashatira board meeting chuan heng kongpui siam na thok mek company te chu an na thok mek ka achulangin board le department IO in an enzui reng tur thu an shatir bok heng infrastructure shang te hi Mizoram tan le Mizomi puite tana rohlu tur ani awangin achathe ang bera buat sai chu asiam tu company te ti tur ani thu board meeting chuan ashatir bok ani he meeting a hian Road and Infrastructure Development Board member te baka ENC Public Works Department Government of Mizoram le PWD Department how to poimo tak te NHIDCL le Ratna Infrastructure how to poimo te antel ani katizong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e